Amakuru yacu tuyahera i Kigali, aho ni mu Rwanda, aho Minisitiri w'Uburezi yarahiye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame yibukije Minisitiri w'Uburezi mushya Joseph Nsengimana ko urwego yahawe kuyobora rufite kinini ruvuze mu buzima bw'igihugu. Amubwira ko ari inshingano zitoroshye ariko zishoboka, ndetse amwizeza ubufatanye. Ni impanuro Perezida Kagame yagarutseho kuri uyu wa 13 Nzeri 2024 muri Biraro Rugwiro ubwo yakiraga indahiro ya Minisitiri mushya Joseph Nsengimana. Uwo mwanya akaba yarawusimbuyeho Gaspard Twagirayezu wagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe isanzure.